Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videu spolu s Melopem. A dneska si ideme zahrať Night Shift at Chuck E. Cheese, či ako sa to volá. A dúfam, že to je dobrá hra. Áno. No tak to uvidíme, či si pamätám minulú, ako si to totálne rageol. My už ideme do hry. By toto. To, nič. My sme konečne v hre. Viete, ako sú nejaké proste live streamy, ako tam toto robia. Ako takto tam robia s mikrofónom. Yes, sir. Na to Yes, nervy. Me too, Ty me vole, som too. zahodil ten obal od mikrofónu. Čo to je? Už zahodil obal Just kidding. od O mikrofónu. 5 hodín neskôr. Hours Konečne sme v later. hre, už to je nejaký prvý deň a ja sa modlím, že už to pôjde. 6.5 hours later. 60,000 10 billions, quadrillions years later. I'll be here. I'll be so slow, bro. Answerni ten phone. A náš som videl na YouTube otázku, že what don't you wanna see on the first day of school? A ja som tam napísal tá school. Čo? Jaj. Súhlasím. Niekedy sama, akože už som hento odomkol, ja? Hej, počúvaj, ty tam ešte buď... Ja ti poviem, počkaj, tak chvíľu, on sa tu spavne ten čavo. Jumpscare everyone. Koľko? Koľko to stojí? 200 baxov. On sa tu nespavnul. No pre boha, ona ide tá jedna zubová príšera. Ale nezatváraj dvere. Okay. Iba ako I vidíš want to toho... use it. Answer the phone. Sorry I had to call you. You see, I fired Mike. He's gone. The only problem is that while I'm recording, he's still 8-6-4-1. here. He's hiding. 8, 6, 4, 1. Ja ti... Nalákaj ho na Kde je seba. môj medvedík? Počkaj, to je VS-ka, to je VS-ka. Kde si medvedíček? Na seba. Poď sem. Kde si? Tam ho máš. No pre boha, Krysa, on je Nalákaj ho na opitý. seba. On je opitý. Ono nera. Prčí. No vyzeral, bro je tému version of Freddy Fazbear. A nebo je Chuck E. Cheese, nebo Chuck E. Ako ťa naháňa tam iš. Keď dostaneš žltú coinu, tak mne sa neďakuj. Ty si dead. A som zakričal mole. Jako Zlatko chytil. Zlatko sa na mňa díva. Zlatko sa iba na mňa díva, že má tady dvojník, ja budem dať flashbang, dávam ti flashbang a života. Fum! Zlatko sa na mňa díva. Teraz je pozrie. More! Kamo, odlákaj ho. Dobre. Poď. Čaký. Tak čaký. Ty sa tú coinu na YouTube. Ty. Kamo, ja som... A nebude to Bitcoin, ale bude to niečo horšie. Jako ma chytil na Chuck E. Cheese cez dvere. To čo je za túto hrubobu? Počúvaj, ty tam ideš sa... Počkaj. Kurde, to musím...
Videa tu. You're still here. Táto hra bola vyrobína v Číne. Vyrobína. Táto hra bola vyrobína v Číne. Dobre, kamo. They always send someone to clean up the mess. I tried to warn you all. I told them back in 78, but they didn't listen. Si kokoseko tu také milá teba. Nechcem ani Why they actually za mňu? locked the place down. Není. Je. I stayed Kde je to back. stará myš? I'm the last one. Čabo. Začuj si. 3894. Neviem ako ty, ale Ideme tam dole, ide po ideme dole, poď dole. Tam myši, ale teraz pôjde po nás. Áno. Poď dole. 3894. 3894, no. Ale počúvaj, čukni tu medveďa. Poď tam. Ešte! Poď tam. Nechcem ready po zbera. No dopravo, nechoď za mňou. Ja som Poď, išla bože. Tu to ma chytí. Hej, počúvaj, poď tam a ja ti poviem kód. 3894, jo? Je kód. 3894. A poď tam, bež tam. I'm trapped in here, and I'm not alone, and I need help! Ide po mne? Nie, je u mňa. 3894 je kód. 3894. A, 3894. 8, 9, 4. Enter. Teda taký. Ty medveď, ty krysný, hnusný škart. To je škaredíko. Chceš zlatú koinu. Ona chytil. A zobral si veci? Nezobral som ten kľúčik. A kam, počkaj, percent series je tu? Nie. A ty ho nemáš, ja ho mám. Nie. Aha, to je od rumky. Jo, to je to u mňa. Poď sem, otvor to. Neviem, ja ležím cez tento moderný výťah. Go up. No, veľko na up. Čo? Chceš facku. Dostaneš flákanec. Okay. Máme tu... Myslím keycard? Ja idem nájsť keycardu, ja sa... You actually came. I never thought anyone Mám would really malo find počúvať? me. Á, tak dobre, tak to ani. To vidíte? Máš? They never cared about me. Taký pekný. Know who I am? Taký je pekný. No. Of course not. Why would Nie, you, kockam. right? Iba I to was the dieťa, ktoré máš na assistant prste. manager of this place. Iba to dieťa. No, gaga, daj mi mlieko, tyko. Who always stayed late. Took a break. Už môžeme ísť ďalej? And there came a day where I just didn't leave. They locked Proste už me mi daj ten kľúčik a ešte strelím do No hlavy. Ty. explanation, no warning, not even a goodbye. They just shut the door on me. I'm not here. Have you ever been in a room? Not knowing if it's Prišla ma nem dať flashbang. days. A má na malý stick. Begged them to let me out. Kabada ballistic. They didn't even Kabada notice I was ballistic. gone for good, like I have never existed. Dva také flashbangy right now, bro, neviem, čo sa Everything deje. I had to this place, and they locked me in here like I was nothing. Veď ty si I nothing. remember everything, A veď every pusti nás. lie, every moment they made me suffer. A prečo máš Getting nož? out of here, and when I did, Neviem, asi burning this chcel nejaký si whole sír, place keď to down, Chucky Cheese počula. what they did to me. Don't even think about stopping me. Teraz keby prišla Chucky Cheese a iba že... Keby prišla Chucky Cheese so šunkou, aby na neho hodila tú šunku. A kde je keycard, tatínko?
To vyzerá ako je Timmy. Prostý to Timmy Johnny Bobson. Dobre, Timmy. Nebeží pre kikarta. A kámo, to je vodičko. Prepáč. Ja som v vodičku. Hej, nie som dobrý v vodičkách. Mám kikartu. Mám kikartu. Okay. Trám. Ne. Čau. No ma zabil. Ale mám kikartu. Čekaj, na mňa mám kikartu. Začal ide Chuck E. Cheese. Mám... A nie, nebo ja jej ukážem si, bude mať panika tak. I wanna run away. Mám to spraviť, tu nie sú tlačítka. What the hell? Exercise is good for you. No. Tam má aké by niečo učka už v škole. What the hell? Som pripadla. Pam. Omlkol som dvere. Gigi, ja idem. Kamo, prečo to vyzerá, keby som bol spať Bobe? Toto vyzerá ako doba spať Boba. What the? Taká izba ľudí. What is that? Is that a reindeer? Is that Daniel A to je Zima? niečo? A podľa mňa to je Daniel Zima. Ten uchylácky jeleň ma zabil. To je Daniel Zima. Kamo, ale čo má ten jeleň zobák ako vták? Tam je to nespravíme na to. No sa na mňa díva. A počkaj, nie, ale to je zobák, to je sír. Keď to uvidí Tim Cheese, teda jak sa volá, Chuck E. Cheese. Keď to uvidí Chuck E. Cheese. Taký predroťak. Kam, hej, počúvaj, hej, my už máme na to iba 2 minútky. Na čo? Na natáčanie. Stay with me. No tak poďme, ideme. A máš kikartu? Prosilius? Poď ty prvý. Prosilius Black. Ale má Potoľivo, ja idem to pravá. Jaká popoluška? Dobre, idem po... Popolu! Ventka! To je Venta! Poď sem! To je Ventka! Otoč sa! Poď sem! Kde za mňou ten zedostí? Poď do Ventky! Kipi! Come on! Teraz keby išiel sa, keby tiež mohol jesť. We are cakes. We are cooking. No, počík. Kamo. Ty si... No? Otvoril som dvere. To je kód? Niečo, dvere na kód. Poď. 3, 2, 5, 1. 3, 2, 5, 1, ha. No. Robíme tam door. Ale však som v old room.